Robert Kyagulanyi Ssentamu or President wa NOP campaign zezerizoba yabasa kuzikorera myanya mingi erimu yakorera ha kicayi kya district ya Sembabure Miteto Murumawugura hamwe n'ahandi aho yagambira abantu ebyarikwenda kubakorera baheza kumutorana aha ntebe y'omwebembezi w'ihanga. Kyagulanyi nko kwatwire nagambira abantu omu campaign zone zagiremo naba yabagambira hatagira omuntu wena owabaretera kwebaganisamu no kwetantara entaro z'amadini bemwe ha bintu ebitwire bizingamize entunguka y'ihanga. Temukiriza mutu yenna bawula bamaze emyaka mingi nga batwawula yawula ono tomwesiga kubanga si wa kabirayo ono tomwagala si wa kabirayo bannange ffe Katonda oguyajumirira muze gwo kwiba eby'obugiga bw'ihanga. Mu Uganda empya buli asomye ajja kufuna omulimu bw'abanga asaanidde. Mu Uganda empya emirimu gya gavumenti kijja kuba gya mawanga gonna. Mu Uganda empya ababba ssente z'omusolo nga beekweka emabega wa Museveni kajja kuba kabajjuutuse. Abavubuka ebitundu 9 ku 10 abasembabula tebalina mirimu. Pulezidenti eno tuli balimi naye akamwanyi baakakwatamu. Pulezidenti wano wali tetulina wadde vocational school tuzirumba Masaka Kampala. Bano banyavu nguze mpulira mbu Sembabule ya yero naye nga tubalabisizza. Nze ngamba Sembabule ya Mitembo na Chini. People power. Our power. Bwa nyuma yo kuruga muri Sembabure yazo muri Ryantonde kandi yashaba bateze bakaruru okumutamo obwesije bahindura byinji. Nyenchakare Kyagulanyi naija kusiba mu district ya Kazo hamwe na Kiruhura